الله أكبر الله أكبر. إلا نوحي إليه أنه شعوري بني كل ما الله أكبر الله أكبر. چه برنامه باوری دن باشار تماشاوان هجا و دلال امجاره کردن ده برنامه یک نو مجاره برای کو بریا آنها و برنامه شو بده بردوامی و مجاره و عمل پیش بریوانه تماشاوان هجا و دلال اکون برنامه ما برای تماشا کربون مل دربار دستلافداری و حکمداری اموی ده به برنامه چه کربو پیشکش کربو لمجاره ما گلک مابو که مابو ما گفت و میوه هفتگی بردامیای بینن میوان مجی همان میوان بریا و برنامه بون ادبیج میوان خجاره که دیون بخیر و سلامت هاتن سر چاور هاتن جبر کوبره جی ما برنامه شکر با حوجنا که اجار کردی میوان خواب و بدون ناس کردن میوان من از بار مهون ناست کردن میوان من ونه تماشاوان هجا اکو برنامه گوداری کربون دستلافداری امویه بچه هوای مقاس 45 دقیقه شیروه کربو لبله مگوت و دستلافداری نکارم 10 برنامه جی پیشکش یعنی حقی بدنه تیرا تماشاوان خواه بیجن لبله قاس قوت خواه و درفت ما زمان ما تیره بکی ام خوازن و بیجن سیدا دستلافداری کوبریا آنها برنامه برای چوی تماشاوان کوبیجی گوداری بکنن و ویجی هفره و هنگی تشتا کاربنج جف بگیرن بله کوبیت هنگ گوداری بکن از بارم سقط به سیدام تو از وی هیجوت کم و دم امویه ده تکیلیا علماء به اقتدار امویره و ایرو تکلیه علما به اقتدار ایرو ره. واسه اینکه مقایسه کی نواده ام تخوازن چکن جبونا کو گله که انسان گازن داد کن ش علم ایرو. هند وی واریت کارن چه مرا بجن سیدا. بله. اجی سپاست کم جبو حوالی می کو برنامه حاضر کرنه و درفت دانمه مش تمامی تماشاوان را سلاو رز خود بیجن. بسم الله الرحمن الرحیم براستی یعنی لبر چاوایش خو چند پروگرام معرف چه بکل سردم بری پیوستی اوی جینینه یعنی او چیه درباس بیه یعنی تشتی که قوم بری کرن حکایه وان مسئله وان کن بجن حکایه دوری آیت دوری قرآن خدا یعنی او تشتی که ناکوکی و نباشی که شاشیتی که کرنه و خودت به موان هوای جزا کر آیت اوسا پرن یعنی یکی که بخوازه القرآن میزه که شاشیتیه مرا پروگرام کی تنه داجی به چند کلمه به اوه چیه شاشیتی یعنی وقتا انسانه کی وکا ملا امین پروگرام بری دا هفته چوی دا آنی زمان یعنی دستهلاتداری کسایتا مالباتا نتوا دولتا نوسا چهار حبا مالباتی نتوی و دولتی وقتا که وانا هانه انسان به وانا دگره یعنی وی مثاله کی اوکی یعنی عقلی که وکا نخوشینا پنجر شیریه تداویوی تنه راسته جی خدایه آن تنه و آن زحمته تنه زحمته یعنی چونکی دفجه برناده و تداویه وی انسان دفج و شاشیتی خوب برناده یعنی نخوشی اقتدار پر نخوشی کی گرانه بله تمیزد کی پر انسان باشه متوازی تدی معنی کی دنم دبیجن نفس بچوک ملایم و بخبردان خوش سر دست پیک کد کون و
هوس و داخوازیا که ببین دستهلاتدار ریوبرتی جی انسان را بکن پر خوشن پر کلمه خوشه پجاندی لگورا دین خوده لگورا اسلامیت جی انسان را دبیجن که دما هاتن سری ان ایکو جی دین خوده دورد که تمیزت کی اون برنادر yani انا میزدکن topluma Müslümana van devleta tef yani ku ena bizmanê ena dibin diktatorî newsa canam tîne ziman tağutî gora kelamê erebî êkem yani tiştekî wisa dibe cana ku merî li Qur'anê li îmana bi Xwedê mêze dike û Xwedê çi ji merî xwastiye li gora wê baweriyê çavê merî بلوغ دمینه یعنی لگورا رحیل دمینه وکا محشر جانا خودی دبیجه یا اوی آوات چاوی وان یا متاش فصوفی افسار یعنی اوی زق بمینه شاش بمینه دوی او کدا انا امجی یوسان یعنی تمیزد که اید دستهلادار ای کره و برتیت که انسان وی هل بجارتیه جوی چizgiya insaniyet derketiye heci bahsa İslamiyet etke. Aynı zamanda ev şaş biyeçiye tıbbala xudi diye insanı alime Kur'an'a xudi, hükmü xudi, baveri peyaniye bihineki tişta dibi via farza xudi, emri xudi bicitine li gora emri xudi farz kiriye emri jera dibi jüve şaşitiya wi ra bedeng nemine. دبي أي الجهاد أفضل يا رسول الله أصحابك تبرسه كلمة حق عند سلطان جائر أن تقول كلمة حق إنسانك ظالم حقسız سلطان هزدار إن وقتك الظلم وحقارتك جعل مرة في أمر تكرن جباور من دارا في أمر تكرن كت قوتنا حق بيش لدجوي داري تمیزد که ایکو درنایی ایجاد شکریه وقت انا مگو دو امت بريدا örnek جمرا نشانده ده بسم الله الرحمن الرحيم قرآن الكريم ده سورة توبة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون لبئس تشخا خرابات تشتكوا فعلكم تشيه دفرهانه ده hatine lanet kirine yani tena goem laneti yani programı beredam lanet ilvana naynin yani lanet vakta xwedê û melaiket be bi mana ku rahma xwedê bêhêvî bûne û mahrumin li ser zimanê Hezretî Dawud û İsa hatine lanet kirinê Benû İsraîlî kîja ê ku emrê marûf nehya minkerê negotiye li qarşî desthilatdara بتيبات يعني ادنجي افي هبده بتيبات شما يعني الحديث هذا جي دار باست به من الفرهانه نشاش من قرتيل سيرفي اياتي ايات كيدن دبي واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه وان كتمنكن ما ميثاق سوزلشما عهد صوز قرتبو ehli kitap. Eko baveri kitap yani. Emci dahilen. Emci dahilen. Wen beyan bikin ev hukuka de kitabı da ji insan ara. Wen ve neşerin. Hukuk çiye? İro desthilatdarê ena insanat pelçkin ji birçîna, insanat pelçkin di fizîkê da ya digre ya dikuje ya mala wî xirab dike. تميزت كي فان إنسان عالم نابي أي إنسان تبع بأسا خديت كي تبعسا إيمانت كي دفي كتابة مدى خدي قوتيا الرحمة بك شفقت بك ظلمي نك حقسزي نك مال خلقي خرا نك نبيجا أزم الظلم حكم إمنا إن الحكم إلا لله يعني نابيجن قرال حكم يعني أمر فرمان راستي gerçek reve çundun meşandın لگورا جمؤمن را لگورا حکم خوده. سیدات خازم سیدات هفلی ببن افسا تبتانی نمینش بلکو
سيداكم معنا آياتك ودخينا مجبور لازم جرى أو بيت تقديرن ولا تكتمونه كلام خدا ون حقيقة نابرا إنسان دا دنا بيان كرني دا كتم نكن مزا ون بيان بكن فان علما لكدري بياننا لكدري في آياتنا لعن الذين جمعوا لكدري في آياتنا فنبذوا وراء ظهورهم في بيان كرني آويتن پشتخو گو ندن خوده ایروجی دیانت درته چه دبیجه؟ دبی نابی نکوجه نابی زمان یاساخ نکه نابی انسان نخه حبسه نابی وی انسان تعدیل نکه وی دولت اموی تم مسلمان تدشی دولت کی دنی فانا نابیجه اما دبیجه ای انسانا ون پره بدن مدرسه کی طوله کی لکوی جنت کی مال کی قصر کی جنت جوه ایجاد خلقی وی رخنه کرد دبیجه چه؟ دبی نامن بوی معنی نگوتیه یعنی حدیثا پیغمبره کرو حدیثا پیغمبر انسان برچی به لکت طوله کی ترابی مدرسه چی کی مدرسه چت که اف جنت هوقا ارزانه ارزانه مدرسه چت که لگورا و آیت دمشه اگر که حکم خوده و ناشر جی انسان را دبیجه حقوق عدالت لدیجی سلطان جائر درته اوی حدیث راسته نا اگر که ترابی لگورا حدیثا پیغمبر آوایی کی چه کی او اوجی مخالفت بخوده و پیغمبر را بکه تیفتیرال خوده پیغمبر کی لعن الذين كفروا ماجو دو دردا او که از بیجم حدیثه چیم کرنا وی دبي لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي وقت بنو إسرائيلية دقناها دا تشون وعقعبون يعني قناها كرن بأمريا خدي كرن وكمال هف خوارن ظلم هف كرن قوفيا نجدين منه شو الآية هذا بيجيها ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فيها معنى جهالته دوي دردا دبي ليس علينا في الأميين سبيل ها فاني كن نجدين من نا يهودين جزاء ام تشبكم بوان جزاء جمر الجم خديتنا شما ام دين دارن ام اهل كتابنا وجي نجدين من ازوزو هرم وكا ذهنيتا ايرو وكا بالمند ايرو يكو ساعات خوش نهتهم في المعاصي نهتهم علماؤهم عالميوان جو فيا حرام نكن جارا كده جارا قوتن في قوتني تش سلطان دبه تش والي دبه تش قاوان دبه تش نورمال انسان دبه فرق ناكه عامه نهي منكري امر معروف نهي منكري عامه تسريدا هلا كو ريفا بربكه غريفان انسان قبول نك فلم ينتهوا علماء جوارا خو جوي گناه نگرت رويا دنيا عيني ديسا گناه يعني. فجالسوهم او عالم شون هندوان رونشتن في مجالسهم دو مجلس واندا وواكلوهم او كان شخوره وكيل كارو خبات هفرد مشاندن يعني خوارني دبي بهفرا خوارن وشاربوهم بهفرا شاي قهوه خوارن فضرب الله قلوب بعضهم ببعض قلب وان بون نياره والضرب يعني ناكوكي خصنا براوان نيارتي بهفرا كرن ولعنهم على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون آيته شما فيهاني هاتن لعنت كرني شما بون نياره هف بما عصوا وكانوا يعتدون جبو عيسيانية خدي كرن يعني أنا إنسان كعيسيانية خدي بكمر بيدك بمين جرا أم أورتاخي وينه وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر إساء فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون أمر معروف نهي منكر إنسان رنات قلتن هفج حرامية جناها دور نتخصن لديجي ظالمية هفدر نتكتن فعلوان تشقى فعلك خرابة أفيا باسوانا لعنت إشتا أفا واني إنسان إيليشكي علاقة وانا وإسلامية بهب نما يد بيجا آيات بصد بي برز جوارجي هوا هرس السيدة رجياز في بيجم ناسا تنيرا تجي خوا حاضر كي تشي قاري وردا بيجي كرا از جواد دكم في اف غازندا كو إيرو تجينا قوتنا خوادا سيدة جي قوت مراحاجي كوما اف عالم ايرو هنا وبارم جرجي ريا راستي بخدای حقیقی زاننج يعني خواندنا فهم جيت كنك وناكن لدي ساجي تكلي وخاب اقتداري و دام لكن مرز قارب بيجي بباندورا الدولة اموية كو اموية جرك عالم كشتنه سيدا جرك عالم كشتنه جبوكو ويكو انا كرنا قال لك عالم كشتنه قالوا ايرو اف ايرو ببيجن والله ما ظلمه اموية بهيست بو
و ام بکشتار مجبر به خواب پاراست من نکر اویاد دبی معذرت جوار روز قیامت او خود تعالی وی حسابی جو قبول بی که سیدی من محمود تدوی واریدت کاری چه بجی مثلا وقتا خودی حساب جواب پرسی اوجی به ولاش ترسا کشتنا خو آن ترسا معاش خو ویاد مقبول نظام گوری و فهم کریش نه ممکنه تشتکی از بیجم برسیدا دوام که ویا آیت و حدیث پرن نه ممکنه بوی هوای ممکنه نکاره بیجه خوجه قطب که مثل دقت که خوجه قطب که ویش آخه بقلبن ایکراهیت که نکاره بیجه جی ویا دیسا خو خلاص که لگوره حدیث پیغمبر بیخون میده یا هری که ایمان زعید بیجه خوجه قطب که انا تشتی که میگو وان عالمی که بدنگن و لپی ظالمه دگل مجلس وانه دگل وان نانو آوید خو دگل وان صحبت که جویرات بیجه مثل دقت که یعنی دوردا ساقتی کی نهیلن میرک المال اخو یا عالم دلی پیدشه تو او کی ویتنه نکاره بیجه یعنی انا چراویتنه اما انا نکارن هرن جرا بیجن فهمت کی هم بیجن ظلمه بله نوسا ویا هانی خلاصیه لو ما دبي و منكر كي دي بله بدن اخو و نكر بو بدوي خو و نكر بقلبي خو قلب چيه دبي انسان كي قلبي وي جوي ظلمي جوي حقسيه جوي نباشيه جوي معصيته نفرت عاجزيه بك جركي بدنا رجب اكوانا قد دكن لما اخونا سر شعبات ديجاكي نه ايات نه حديث جوانا راتنه لديجال ايمان ضعيف جيبه بلكي خلاص ايمان هي بلي وانيكو في لعنه الوانتي خدای عالم دبیجه وانا دیگل وان بون میزد دیگل وان دمشن ایرو جوسای تکلی خجا قط نذكرن افيا هم افيا ترمزي بو اما ابو داود دبي رجل كي جبنو اسرائيليا وقتكو يكي دينداش خود دي گناه کرد دگو یا انسان وی گناه حرامه ما تصنعوا ويا ترك بك تشتكو تتكي گناه دبي ويا هاني وقت دبو صبح ميزت كر وی گناه خود ترك نکریه دبی دیسا وی مروه که دو جیرا گوته بو نکه دبی ایجاره شو کلک آیرون دنس دیسا دگل وی صحبتت کرد چای آوا خود خوار تکلیه خونه دبری اویا امن سر تکلیه دبیجن انسانه کی نکاره تشتکی بیجه شدیده ظلمه یا مالی ویتشه یا جانی ویتشه یا کسایتا ویتشه لمالا خورونشتیه و نارا پیرا حشر و نشر نابه دهانو ساندن ناکه تکلی ناکه اوی انسان جویه هانه خوته اوی هانه من نخن بیداری سیده مگو خانه دنالی سیده مر محمود برنامه برای تهنده که خبر ده برای خود تبناکم مگو یعنی عالم ما وی های خواه خلاص بکن کارون خواه خلاص بکن یعنی دوره امویه ده اصحاب بجم سیده دوره امویه ده براستی مرو لیکولیم بکه یعنی موی مروف دبن سیخ یعنی مروف عجب دمینه چه وی ظلمه کرنه چه چه مثلا عالم گرگ عالم کشتنه گرگ عالم نهشتنه جیواری خواب مینن گرگ جمع آنیا زمان عالم کی امام اعظم ابو حنیفه چت بجنه والی کوفه یزید بن عمر صدر ابو حنیفه ده اجازه دایه والی صدر لیداش غنی کوکرین حبسه ده حبسه ده حتی دی کاب اشکنجه کاب چاوی او وجدان خو گشتین حتی مروفت کاری بجه باندرا واجی هاتی ایرانی اف عالم صاب بده گوسات همبری وی ظلمه دیگر کو وظیفه وای نه یعنی راه کردن ظلمه وظیفه عالم وای نه سید وظیفه کسی که دی ه همبری وی تکوشین بده یعنی مکلفه وی جا اون سر عالم ایرانی من کارن چه دیسان برنامه ما پیروز به تفاشوان خود جباکا جماعت سیدلار خود پیروز کن دما هفته چوین دا من مجاره کی سروی او کی هنکی ما ام آخوین لیبل دم قیم نکر دیسا دجورازی و ما بشتاری برنامه کر لیبل تدی دما هفته چوی دا کن با قالا امویا کو کر دوی دمی دا مگو بدنگی یعنی هنک عالما بدنگی کرن رابو چون شخوا بدنگی کی کرن نها مرف هنکی بشوپینه برای شوپاندنا دما ایروین ام تشتکی گوتنه کی رسول خدا ام بزمان بینن که دبی چه رسول خدا هر پیروز گوتنه کی ویه مزن که ایرو دنا و جیان عالم دا تفته گوتن
ev hadis te zanin debe alim varaset dine varse peygambere ica Xweda Resulê Xweda dibe çi de Xweda xutbesiya xwe herî Davîda dibe di tişta jwara dêlim û bi wî bigirin û nê ti carekî neçin hîlakê û nê şaşîtî jî nekin ji rê der nekevin ew çi ne yek ji yekemîn Qur'ana Azîmişan emr û fermana Xweda ê duyemîn jî hadîsa Resulê Xweda ku tiştekî rêya rastî ku hatiye gotin îca rêya rastî Resulê Xweda mîna gora ayetekî ku Xweda dibe çi dibe ya hebîbim tu zan neke ku tu bi gotinê xwe ew dikî jiyanekî dikî ew gotina jiyanê te em bi te din kirin ayeta pîrozeviya malûm e îro em bînin sen rojeva îroyîn ew kesê ku dibe ez alim ew kesê ku dibe ez ev ilmê rehmanî dixwînim û ez şîrove dikim û tînim meydanê ji însaniyetê re fayde derxim holê yekemî ji bîr meriv yanî eviya bi du gotina ji xwe tê manê emrê bilma'rûf tiştê ku Xweda emir kiriye û nehyê anîl münker tiştê ku Xweda nehyî kiriye ha emrê bilma'rûf lê dinerî tiştê ku Xweda emir kiriye herî zêdetir pîroztir ev e ku Xweda gotiye bê şek û bê şübhe tê min bi rebîtî qebûl bikî baweriya yekemîn ev bêguman ê duyemîn li hiqûqê tê vegerî hiqûqa însana tu bin pê nekî te bi cihbênî gora rastiya li ku rastiye li ku xeteriye dwê de tê rastiye gere tu viya bijîbînî îca ku em waris bin lazim e li hember vîz dewrî de dibe asra berê de be jî mîna ku Seyda Hanî Ziman Seyda Îmam Hecî Xwedê jê razî bi ayetekî pîroz di dema Benû İsraîliyan da ku Xweda eviya tarîxa dîrokekî bi pêxemberê me sallallahu aleyhi ve sellem daye zanîn gotiye qewmiyeta wê çaxê jî ev şaşîtî kirine ji wara hatiye gotin û di hîlakê danin îca îroyên jî nebe em li ser xwe îroyîn însaniyetê ku em bawermendê ümmeta Resulê Xweda ku em xwe ew digirin em wiya mînak bigirin ew jî emr û fermana Xwedayê ku ji me re beyan kiriye em xwe ji wî wan şaşîtiya dûr bixin şaşîtiya herî îro em li nava mezet dikin nava qewmiyete da di nava gela da û di nava alema dewlete da Halatem devlet e. Ku hele devlet ku devletê bi İslamî xwe dinasîn. Mîna dewra Emeviya jî em lê dinerin. Yani ku xwe alim daye nasîn, xwe ew daye nasîn, lê belê desthilatdarê vê çaxê çawa alimê ku bi heqî û rastî û ew pejrandine dane zanîn şaşîtiye li hember şaştiye serhelletdanî kirine ha ku bi nivîsa xwe ha bi zimanê xwe ha bi kirinê fiiliyetê xwe wan hatine qetil kirin em li dema îroyîn bigirin ne pirstekî demekî pir dûr e li vê dera 3 sal berê bi seda em bêjin seydelerê me vî bajarî ku bi qehaqay bi navê qehaqay ji karê xwe hatin dûrxistin ka em viya em hinkî lê bigirin em mezet dikin em wan seydelarê xwe me bora hinkî nîqaş kirin hay ku me nas kirin hê ku me têkilî bora kirin me li wan nêrî ku heqîye gotine zulm û zoretîkî li gelekî ku hatiye kirin li wî zulm û zoretiye wî demî wî wextî emrê Xweda li xwe qebûl kirine emrê Xweda xwe waris dîne heman devra Emeviya de bûyî li vir jî wisa bûye aynen li hember wî tiştî rabûne rastî ku heqîqetê rastiyê ji însana pejran hatine gotin tiştê Xweda gotiye Resulê Xweda gotiye ji însana re şîrove kirine dane pêşiya însanetiyê ku însan nekevin wan şaşîtiya lê belê wê demê Muawiye aliman qetil kir em bêjin îro ev dewleta neha ku em bi sîstema ku neha em pêra jiyan dikin em li dewra 2025 em lê binirin
1025 امله بر شيء دما 1925 امله بنرن کو یکی مینا شیخ سعید کارو و بالاخره کو هاتن حتی کو مینا خانی ج دوره ایروین کو سیدلار ما عالم ما کو هینکی اما جوان اما کو سیستم تولو کو سیستم رانجی راستی دینه او راستی لهمبر راستی رابونه وان ج کار وان دور خستنه افشاشتی کی ناکوکی کی مازنه لازمه ایرو سیدلار ما کو اکو د منبره اكو إشغال سر ذكر. اكو بواد بي اكو بوان دبه او جبيكو خلافته يعني كو خوا وارث بينا او تجبيكو الخود كه لازم السروي انساني فرضا خداي السروي انساني كو او وراثات كو جويرا ما يكو دشيرا بكرن بحقي براستي بدا معنى كرن لهمبر ظلم وزارتيزي جيانا خو بردوام كه بله گرش صاحب کرم کس سیدا وقتش که خوش آنی زمان کت بیرم مثلا وکا مثلا دیانت مانی زمان یعنی شاشتی دو کدایه بله یک انسان برچی بن مغدور بن بی ایش بن خو انتحار بکن نسا بله د مملکت کی دا سر عالم وی مملکتی رابط در که و بیج خیر و خیرات بدن جبو مدرسه و هامت کی مزنه وانا هانی دوی کرنه تنه دا بله خوش علمی جباوری جعبدیتی خوده خو خستنه ناوی ویا باشقتنه یک ایدو دویا یعنی به ایدو دویا دیاتین کو آرمان جوای جدا هنه بله ایدو دویا آرمانج ایدو دویا بخوینن هیم ببن حافظ القرآن لی فقط فهم نک وکا کو انا سیدا گو ای کرا بدوی منبر داد مقام پیغمبر دا وک پیغمبر خبر ده وک آیت خدا خبر ده سنت و آیت جی ویدوی ده داتنه ویا هانه جی نابجه تکی تدگهینی یعنی تدرسا کت دی دوان مدرسه دا مروی چوا دوان مدرسه دا هیشین دبه یعنی اوی چه وظیفه بکه؟ وظیفه سیستمه لگورا سیستم اوی خبر ده بالا خوب ده شاشیتی هم ازن دورده مگو یا انسان برچینه جبو سیستمه که نه حق دور حقوق خوده لگورا حکم تاغوتا ته مشاندن مدرسه الهیات به هزار انسانا اوکتکن پروردتکن کلمه کی لگورا امر و فرمان خوده جه سیستم را نابیجن او دبی ویهانه در جنت جوارا وتکه مال کی جوارا آواد به نستعیذ بالله افتیرال خوده ویا ویا بساتشتکی پچوک نه ویا بساتشتکی تستا علماء خریستیان و بنی اسرائیل آنین سر ملت خو همان تشته اوجید عینینه عینیه یعنی لوما دبی ولا تتبعوا خطوات الشیطان یعنی نگی شیطان کدوی خطوات نبن تابعی ویریا و خرابیه هر خرابی خود جانا اضافه بال شیطان واد که اصلا سوج انسان های خود عام جانا جی دبی ای نفسه و جانا جی تدی خود تعالی دبی ما وخست وی شاشتیه سبب و سونش به ترکی دبی جا یا جبور کرنا سبب کرنیه داویاوی جی خود تعالی دبی ما یعنی و وسا کر ما جی آوا کر یعنی وند شاشتیه خدا و اصرار کر ما جی وی دا مشاندن نولیه ما تولا یعنی دور دا جان عقلی مت سکنه یعنی اف عالمی کو اوقاسا زمان عربی قوتلی هم بیه لسر قرآن لیکولی ناکه یعنی آما جوان برجواندی وان نفس وان ده اوکه کی دایه یارش به ترکی دبیجه ایجاد پیش بازی کی ده لسر یعنی برجواندی یعنی وان انسان sadece ku zman Arabi ki çıkazam be ve avqasa alim avqa nezi xade be Kur'an bixwed bixwinere çıkasa hafız be çıkasa xoş bixwine çıkasa tekrar bke çıkasa salavat bine çıkasa zikra bine ez yabejim dini İslami anine xistine tişteki vsa sözli defki
هنکی تشتی که به ضرر به هشیار به ضرر نهی ندن- منکری ضرر ندن سیستم. وی تشتی امر معروف و نهی منکری جدر وی زمان قیمت وی پره باوری بزمان چه دبه بدن چه دبه بمال چه دبه لی دجیوی دا لگورا حقوق خود نه لگورا نفسامه نه لگورا مالباتامه نه لگورا عشیرامه نه لگورا پارتیامه نه لگورا داخوازیا برجواندی مه و حوالی مه لگورا حقوق خوده که مره وی سه تشتی هانه بده بمال ببدن تف بگره فایده بده انسانا و انسانا جزرار درخه باوری اوه علم اوه دینداری اوه یعنی زانبون اوه از زانم قرآن بخوینم و از هاوی قرآنش انسان را نبیشم يعني الشاش من فانا كيجا كتابه كيدني ام لهم كتاب فيه تدرسون يعني خدا غيني قرآن كيدني دبي هيك وفانا هاني درسي جي دقرن أوا بيدنجن و حقيقي راستينا بيجن بكي مظلوم فقير كرم استوى سيدا بله من حديثك السر حافظ قرآني أنا نها كبيرة من أبو هريرة رضي الله عنه تين زمان رسول حديث رسول الله تدي حديثك كدبي دبی خدا جسه انسانا سواله کی جوان بکه جوان سه قوم انسان کینه دبی او کسی که دولمند دبی تا دولمندی خود کدا خبطان دیه اوه جیب که محشر دا ببی که یا ربی من دولمندی خواه در رجکات دا من صدقه و او قدایه دبی ناخیر دبی تا دروا کر جبونه که تا جبونه که دنیای داشتره بیجن فلان کس دولمند و خیر و خیراتات که جبونه ناوی دنیای ایدو دیامین که سواله که دنیا جی کس شکیت که جوان کسی که حافظ قرآن که حافظ قرآن حفظ کرنه خدا دبیت عقل خود کدا خبتان دبی که من عقل خود حافظ قرآن کلامتا من حفظ کرم من قرآناتا همو کلامتا من حفظ کر جبونه که امرتا دبی ناخر دبی تا تدروا دکی ملکات خدای دبین کو تدروا دکی دبی او تشتی کو تحفظ کر بجبونه کو بیجن چقا خوش قرآن دخوینه چقا دنگه کی وی خوشگو پیروز هيا کو دلورینه یعنی کو کلام خدا تینه که اس میجی از بینم دبی او کسی کو راح خود يعني شهيد دكه و ناوه شهادتك بدو خود خير دبيت راح خود كذا درباس كده دبي من راح خود ريا خود جيانا خوش دستا دبي من جيانا خود ريشكات دا لبل دبي خدا دبي ناخر دبيت جيانا خوش جبون هني كسادا جبون هنك تشتا جبون هيك كاسا كو بيجي فلان كاسي راح خوش جبون فلان تشتي دا ايرو ام بگرن ميناك ايرو ام جيفي تشتي بگرن ام مدرسه کو سیدا خدای رازی هانی میدانه یعنی ام لحافظ قرآن تی دنیرن ایرو نها به هزار بلکی دمکی سال کی 2 سال پاشه ام بیجن به هزار انسان حافظ قرآن در کتبه فقط به حافظ قرآن تی نه مسئله فهم کرنا یک تشتکی مرو بگره از مینا که تشتکی پر که از بیجم مینا سیدا کی علما کی دبی سبی خودش اینه مدرسه دبی هر بخوینه دچه خواندنه دمات چه خواندنه آیتا کو صبیجی بجیانا خوش صبیتیش دست دن کو خدا انسان دافرین از بکرتاسی بگم او صبی او فقه او جوی تشتی باندور دبه تمی او آیتا شروعات کرد که نه که سیدای میزد که نکاره پیش و هر دبی که هر چه جوابی را دبی سیدای مازن دبی ها دبی تا افصابی خوشیان لبل ساده جاب آیت دبیش نه دبی باش خد تشتکی دنه او ناک فکر ساده جاب گوتن دبی که دبی والله دبی من فهم کرکی دبی درم فهم کرکی بقاسي اف صبيك واف آيات بن باندور بو دمك ما بقاسي في صبي مش قرآن فهم لك كو ام بي باندور ساعات خوش سيدي ملامين برنامه بريد جمرات قال لك اخوي تبجقي ما في اخلاص وما في اخلاص نبيه ما خلاص نابد برده تخونه دالي كي اتخازم اشخاص هيدان هم بيجا تشتكو ايرو دبن اشخاص ظلمه ايرو جا دوله امويه يعني بلكي آن قاسية آن زفتر آن كمترش بلكو أو نرفي دريا أم نكا ببيفن بيفانا ما إمكان درفته بيفانة تننه لهما بجم قي قافا وكمرف دورة أمبيات خوني والإيرو دنيري وكا قوبيا هفا يعني هما وصاوك هفا كم زيادة بلكي يكي كمتر بي يكي زيادة بي حتى مرفت كاره بيجي يا إيرو تجربة ويشاخي نجي
يعني سيدا اف چاو چی يعني اف سلطنت امویه هاد في غداری و افقا عالم کشتن و تالان کردن و نهشت کس حقیه بیجه يعني از بخار راسي بيجن بلكي اف فيف جرانجي وري يعني نظام هون قبول كنا لكن هون زانن از بخار جورا قناعة أخذ بيجم يعني قطبونك دورة سعادة دورة بيخمبر ونوا مدى أو دورة أموية بو قطبونك نهشت أو دورة أو ميسيونا بيخمبر راست يا خوش يا صباحي بيجي ماجي از بيجي كلام بيجم چه چی با فصل چی بوده هون ورده ده دقیقه من بلاج برای واجی خواهی کرد و داویه ده راستی تکلیه امبیجن زانستان عالمان و دستلاداری هر تم دبی دماغ ارینی به د لحیه جواک دا پیش کتی یعنی جواک دا عالی آشتی آرامی دا عالی جیان کدها خوشتر و باشتر دا جی سود ورگرتیه لیک تکلیه ام بیجن دستراداری و نینی به یعنی لحفکرینی که بدنا بوادا گر کو علما ام بیجن لگور خواسته کو داخازی ام بیجن دستراداری مشیه به یعنی روش بروش باندورا خو وسا نینی سرجواکی کریه دنوا جواکی داجی ام به کرتاهی بیجن به پیوکی معنویت وسا لواز بیه دور کتیه نه میناک مثلا جدما حضرت عیسی جاردن بگرن حضرت عیسی گر کو خواسته که دستلاداری وی دمی ام ببیجن سزاران بپجران دل همبر در نکتا وی نهاتا شرمخه نهاتا دالخان نوسا پیغمبر خدا بو جبر کو لهمبر کرنی و لهم بوارا لهف کرن نکر یعنی مطلق او رد کرنی و هاتا دالخاندن بردوامی ویدا گر کو ام ببیجن دوی دمی دا علماء خریستیانتی ام ببیجن اگر کو به دستلاداران را به روما را لحف بکرنا وی نشر نمانا ام بنیر ماناستری و دا جی هری عاصی دا چونه دا جی وسا دا چی کرنه دا چیادا دا جی هری عاصی دا او میناخ که چه دما کو ام ببیجن امپراتوری رومای ناوی وی ور حاصل پشتی 300 سالی کدبینه گر کو علماء نکه خدمت خود دین نکه ام ببیجن کراس شکرینی خورا نکه زمین جبو مشروعیت کرینی خو قسطنطین نوس بسرناک هوا وی دمی آنیه دبیا وک دستی خل معصی خستیه دوزانی آنیه خریستیانتی کریه اولا امپراتوریا خوی فرمیوش ویشون داجی ام دنیرن که روش بروش علماء ام ببیجن راهب کتنه خدمت دستلاداری حتی تی سردما ناوین روشا ام ببیجن عالم خریستیانتی چاویجی ام گشت زانن وک ام ببیجن دارازین انگیزاسیونی زانی ها پشتی وک ام دویتی کلی هاد دما اسلامیت داجی بگرنده است یعنی دستپیکا راسته یعنی اسلامیت حضرت محمد مگوش تقول دارازین انگیزاسیونی خیره خوش تماشاوان مره وکه بلکه هر کس نظام کرتاسی و یعنی وکت یعنی جبر دم کرته میجی وسا خواست وسا ما یعنی ده کو وسا وک روزانه ام بکن دم ام ببیجن ضربه لشکری دا ام ببیجن 12 ایلون دا تدی او کی دگمه هبونه یعنی دادگاه مثلا کو دگمه ده هات ناب کرن لترکیه مثلا ام ببیجن yani ام ببیجن دا آواکرنا کماره دا استقلال محکمه‌leri هبونه yani دوی دری دا بکر داهی حقوق تنه yani her چی کسی کی کو ج itaata ام ببیجن دستلادار نکه دربار ویدا دستلادار ام ببیجن حکمدار بخوازه چی بریاره ام ببیجن او راهب ویده میان ام ببیجن قاضی دوزانی لگورا حقوقنا لگورا ام ببیجن امر خودی کو بکیجا باوری یا بکیجا اولی باوری آنی بناکه لگورا برجواندین وی حکمداری وی قرالی وی امپراتوری وی والی بریار درباری ویدا ده ایجا امورن دوره اسلامی جی مگو حضرت محمد شهری گرینگ دا آواکرنا جواکا اسلامی دا شکر که ای زانی مگو جواکا حقوق قبیله جیتی قبیله پاریزی درباسی او که امتی کر یعنی دوی دا ما فهم ولاتی دا انسانا
امویه شکر آن ببیجن معاویه د دسپیکا دستلاداریا خدا شکر امتی دا کله کی جارد پاشتا کشان چه درخست پیشت؟ مافی ایجا مالباتیه یعنی حقوق مالباتیه در کرجی اوی امتیه یعنی ویدری دا لگور اسلامی ده سرای ده حبس کرد اسلامی کر خدمت سرای جبونا ویجی ده برنامه هفته پیشین ده جی و چند نمونه حدیث دابو که وک غلط وک شاش جبونا که معاویه خلیفتیا خو بده قبول کرن خلیفتیا خو به حدیث بگوتن پیغمبر ده چاو ده دیتنا جواکی دا وسا و کسی که پیغمبر وی اشارت کری یا خودی ایمانه دبی دما ناکوکی چه به حکم او بکه تو زانی و ایمان لوی دریه دوی دری دا جی مگوتو که از دوی هم فکر نینم اصلا پیغمبر لوی دری ابو ذر غفاری اگر اشارت کر به ابو ذر غفاری اشارت کیه جبر کو مجال نه ابو سیدا مجال ابو یعنی چوا کارینه او حدیث تبسا قلف کرجی مالتا افت یعنی نیت خویا قنج بله بصادان حدیث و شیروه آیاتا لگورا برجاندی خواه کنه بله نه از کرتاهی ببیجم نه کسی که ایرو ام روزانه بکن کسی که به تکلیه و لسر اساسی لحفکرینه یعنی uzlaşmacine به دسترادارانه در روزه می ایروی دا دبی که اساس تگرن مثلا ام ترکیه بنیرن ایرو مذهب فرمی که وقت دیانات ترکیه اساس تگره مذهب امام حنیفیه نوسا یعنی دا مزرنه ری وی مذهب امام حنیفی بخویه خوزی حنفی شما امام حنیفی را امام اعظم هاتیه گوتن یعنی امام هری مزن ددما خدا علماء قبول کردیه سیدا دما ما پر کرد هندک ما کمیسر هفی که جبر کو امی اس کم بکم نها جبر کو تبي حمو إشكنجة وزندان وسرقون وليدانا بيفرين خليفة ظالم قبول نكريه دو جبركو فيها قبول نكريه تزاني إمام حنيفي وك إمام عظمات يا قبول كرنها أم بيجن ديرو كده أجر كيجا يعني تفجر عالم ام ببیشن شخصیتی کل همبر ظالم رابوبن جبركو اول يعني سیاست اسلام هم دوینه اسلام د خدمت سیاسی ده بکارانی نه وان کسا یا زندق بونه وان کسا یا کافر بونه وان کسا یا جی کسی نوک ام ببیشن نپاک و نقنج بونه کرد و کرمانجی نه ده هر جبونا هر انسانی دو زاین پی دو خوددان پیوستن یک جه خوددان بیولوژیکه که انسان جدایی که خود وک مروفت دنیای دوی ده جه خوددان که معنوی پیوسته جبو خوددان معنوی جه انسان کی تو زانی یعنی ببیجه بجی آنیه دبی کس یعنی انسان به تایبت جی عالم بنکه که وی به او که مادی و گریدی ده وی بنی که بقتینه نه عالمی که ده تکلیو و ام ببیجن خبات خدا ده خدمت ده سلاداری اندابه او کس وی او عالم وی خوددان دویمن تو زانی چه نکریه دولیسیلا چوا کسی که در رحمه دیا خدا جخوینی یعنی ده عالی مادی دا غیر اختیاری یعنی تی خودی کرن او کسی ده عالی مادی دا تی خودی کرن ده عالی معنوی دا خودی ها جبوی ویجی او حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام کدوبی عالم وارثه میرات خوره پیغمبرانه پیغمبر مادیت لپی خونه اشتیه انجا معنویت اشتیه گر کویا بجی بینه دبه وارثه پیغمبر دو استخاذ ویا جی بيجم كل قدرت نريد بيجي هل يسوي الذين يعلمون والذين هم لا يعلمون يعني خد سبيرم في آيات قرآنه كو اشتاء كسن كو عالم به وكجيين ماين جي أستوي بالانتره گر كوفي خددانا يعني دبيا ولداندنا خويا دويمين يا معنوي بيك آني به أو كس دكاره خو بسبيره في آيات قرآن أري راسته أو ين ماين نابنيك ليه گر كن نكر به أو يعني كي
ancak maruf kara bir beje باشه سیدم مالا و هزار جریافا ولا نزانم وقتی ما چوا در واس کرد نزانم هنگی خوش بود صحبت و هنگی جوات و خوش بود نزان وکی ده دقیقه مرد چه ما belki حوالی ما اشاره دیگه جبر به قضیه demtine bu دما نما ما tiştê ku dixwast bînin wisa wek encam li ku derê girêdin Seyda çê nebu متخواست bira راست. temaşevan jî bibexşînin û hûn jî bibexşînin متخواست هي پر تشت حقی امویا ده عالمی کو هنگ امویا ربون دستلافداری ربون هنگ جل دجی وابون هنگ جه هاتن کشتن هنگ جه هاتن سرگون کردن گلی تشت هبون و انا زانم که پیش ده اگر کو یا هون عالمی بکن جاره کردن ور یا از ابتنی هم بهرن هدیان و از جانا جه میوان استودیو تن میوان جی تنم اوجی یعنی یه نه ملام بجن انسانی پر هجاجی تنم عادی کاریا متکن و برنامه‌ی بلاها درواز به مالاوا و اگر درفت چه بلکی جاره کردیم هون خواستن چکار مجار گلک خوش بو بروزا و ایرو و ما هندک جی گرید راستی مثلا که نوچه بو راستی متخواستم سرویجی هنکی نقاش بکن دما من ما مثلا کو شیخ نورشینی هاتی کشتن درباره مدرسه کردستان ده اپراسیونی که و شرطی هیا متخواست از سیداین ما ولاتین ما هشیار بکن و دما من ما بخیر و سلامت بله بخیر و سلامت دم پیش ده بخیر و سلامت دم پیش ده بکاربن سرویا بلا تماشاوانی ما بتقاز لوی بنداوی بمینن کلام که زهته چی بجه وek gotina dawî Bele. ez vî dibêjim بله her insanekî ku doza oldartiyê xwe bike بله doza ulematiyê xwe bike dibe bi heqîqeta çawa ku Helacî Mensûr tu zanî ji bo wê heqîqeta ku bawer kiribû her ezwekî wî jê kirin lê wî bi mîskalî zerre ji wê paşteka navê di wê sekna xwe da di wê baweriya xwe da ji bo wê heqîqeta ku bawer kiribû heta ku perçe kirin dibe çawa kir dibe her علماء هر کسی کی جبوی حقیقت کو خود دای پیشی فرمان کریلی ام پی باور بیه خوک عالم دبینه تو زانی لگور وی نرخ علماتی موسا خو بله دیگه مالا و آوا بله تماشاوان هجا هم هیوی دیکن هونش صحبت هم ممنون مابن و مهنتش دابنه و وکی مگو هم همه تشتینی کابن بین زمانجی جوار سر و برنامه ده هم هیوی دیکن هون بخواجی لیکولین کن دوره امویان وک برنامه برای در ابو ذر غیفاری بخوینن لیکولین بکن هون بخواجی گله تشتاب بینن هم هیوی دارن اگر کو مهندک جی گوته به رینی شهدو کرده انشالله هم بخواجی و ری راست ببینن ام ایروزی هاتن داویا برنامه خواه حتانی برنامه اگدن هون شاد و بختوار بن بمن دخیر و خوشیه ده الله أكبر الله أكبر إلا نوحي إليه أنه شعوري مني كل ما الله